هرێما جزیرê îsal li gorî sala borî demsalek çandiniyê ya ber bi çav derbas dike. Barana ku birêjeyek mezinbarî ye, beşdarî serkeftina hilberîna çandiniyê bû û mewsima cûtkaran parast. Barana zêde şûlbûna axê baştir kiriye û depûkirina avê di erdê de zêde kiriye ku ev yek jî piştgirî daye gihandina berhemên bingehên ji bilî başkirina şînatiyan bigîştî. Di vê çarçoveyê de şêwirmendê çandiniyê Azad Oso devpeyvînek taybet de diyar kir ku demsala îsal bi barana zêde tên askirin ku ev yek faktorek sereke ye di bilindkirina asta hilberînê de li gorî sala borî. براستي يعني هاتنا باراني باش اريني بول سر محاصيل مي اي چاندني بگشتي يعني دكارن بيجن چه محاصيل هات چاندني لدفرامه گشتك روشان باشه و پر باشمون چاوا يعني او بارانا هات يعني اكيد وهنك زراري وهبن چما يعني الجينا باران رنگكي برا جران هات جي حتى لهيا و حد زرار كرب راستي او زرار ويل سر عرضي عدي برهبو شما هناك عرض عدي قلسن سماد نبونه او برانا بر وقولي افيت شيبون ويعني برنگكي خرطبو عم بين قال لك مثلا عرضي مي عدي زردبن او زربونها النقصه سماد جيربي ويستبو اي سماد بفي مساحتها پر جودكار نكاري يعني بيجي سماد بكي او يك جي سلبيات اي باراني بنهات ji aliyê xwe ve cotkar İbrahîm Berî geşbîniya xwe li ser demsala îsal anî ziman û hêviya hilberîneke baş kir. خودي إيصال مجنم شاندي هني جنمي هني جنمي من القام شتي هني جنم من القردوان شاندي هني من العريفرو شاندي از مزارم خودي موسم حاليا قلكي باش يعني موسم جانا باران ولو بتشكي ولو بلكي تعدي بكي انا موسم ما قلكي حاليا باش إيصالا شو تنبو عرضا صوربو تنبو بس إيصال ام تفائلن خودي تعالى بعوديني صالة شور Qonağa yekem awarza çandiniyê serkeftî bû. Cûtkar nihal bendêne ku demsal di heman astê de heta çinînê biqede.